371 ra resolution halo 371 definitely ngin fight ngin ikut namar kerkom perkat jengi kinang ilam juga voice of the people party kadai kemen civil ikut ngin namlek saka government of India daga jeng atatin ngin lek kadai ka hok ka jengi begini beliau ngin don daga jeng perkat panong yo kamayam kadai ka hok ka jengi ngidon daga jeng ka history ngirung saka India leng baka instrument of taxation to ba kadai ka schedule kadai ka measure of self government Banyada ban protect ini. Teka niru kadai gawai ke begidon kam. Abang ini let menta. Lingba ki application hakiwi ki jalan. Inang yo ban penbahaban penjana ya ke demand ke jungi. But the government of India. Maybe 2028 kan deka snem hakabang gila pang ibu ki jingkla. Mo katkum ke jingkran president langba jong the voice of the people party. But ba ada kan dia hakajing i ke jong thi hakau PUE ba 371 but 6 schedule kelak bandon lang. PUE cũng đủ Mizoram kadang ka treatment one Mizoram dengan ini keporong lagi ni kisah bagi BJP ke job bon lagi district council election di Mizoram. That is the reply. Tanggung umlong tanggung bay begini saya lang baru snap ke jawab jangan sih. Mizoram kadang article 371G, right? Recently kadang election MDC ke baka BJP ke sweep. Tapi pelak sutuk kan, kalau nomlong kan. Tak, kumulasi ba? Tak labiang. Tahan ni kapor ngan. Bagaimana begini? Baik, aku semua yang anak orang tinggal lagi di sana kalau jauh anak orang tinggi. Anak orang tinggal lagi di sana. Mana yang kita bagi bukan was still a tempura. Apa yang balik insert yang baru ni akan sikit. Kali ini yang lagi, boleh era. That exactly is the point. Mana pemimpin itu original, mana itu apa yang sih? So kita kalau masih kita kan ni kalau culture ini, why not? Dalam seleksi why not? Itu harus cukup mendapat. Karena sesuatu yang kita sama dengan government harus kita asal orang is lower dia dalam mencari. Exactly the point yang kita tahu ini kuat ini. Boleh di membawa di dalam kerja ini hasil dia sehat sama di dalam job di diskusi yang kepala Israel apa parti apa parasek apa parti apa di dalam kerja apa impact kami seorang tu ini dibuat juga sih government ini mereka administrasi responsif. Kemudian there is segregation of power. Dalam segregation ini ada government atau segregation of power between the state government and the executive. Nah kalau ini divisi ada yang apa itu? Tapi makan generalize tentang beliau masuk ini sih beliau kan